Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Buruj. Ada Teh Neni di Taiwan. Silakan Teh Neni dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasjidnya kirang, Kang Nyambar. Kurang ya, Pak. Bismillahir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambarin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wal yaumil mau'ud. Kemudian Wasahidi wa mashud. Wal yaumil mau'ud. Wasya shinnya diagengan shin. Wasyahidi wa mashhud. Hanya digede dua-duanya tuh. Yuk dilatih. Wasahid. Wasya. Orang tua tas. Wasya. Wasyahidi wa mashhud. Coba lagi. Wasya sini gede. Wasyahidi wa mashhud. Wasyahidi wa mashhud. Kemudian Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Kemudian An-nari dzatil waqud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Kemudian Idhum alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Kemudian Wa ma nabmu minhum illa ayyu'minu billah. Iya bagus. Ayyu'minu billahil azizil hamid. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah billahil azizil hamid. Kemudian Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wal ard terus Wallahu ala kulli syai'in syahid. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wakaf isyarah ya, wal ard.
Wallahu ala kulli syai'in syahid. Kemudian Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu iya bagus. Semalam ya tubuh. malam yatubu palahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Kemudian Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat bagus. Lahum jannat jannatung tajri min tahtihal anhar. iya zalika Dalikal fawjul kabir. Innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Kemudian Inna batosar rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Kemudian Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u dulu ya Hamzah. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id baru ain. Coba lagi. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Iya. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Kemudian wa huwal ghafurul wadud. wa huwal ghafurul wadud. Kemudian Dzul arsil majid. Dzul arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Kemudian Hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadithul junud. Kemudian Fir'auna wa Samud. enggak cadang wa samud. Iya, Lagi Fir'auna wa salah sa kecil. Fir'auna wa Samud. Fir'auna wa samud cadel wasa ujung lidah ke ujung gigi. Wa samud bayangin gigi kita udah habis semuanya.
Wasamud gitu. Coba lagi. Boleh kan lagi? Fir'aun wa Samud. Belum, Wasamud. Ya nanti dilatih ya. Ngaji. Fir'aun wa Samud. Kemudian. Balil ladina kafaru fi takdib. Balil ladina kafaru fi takdzib. Kemudian. Wallahu min waraihim muhit. Wallahu min waraihim muhit. Kemudian. Bal huwa Qur'anum Majid. Bal huwa Qur'anum Majid. Kemudian. Fi lauhim mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul adzim. Amin. Ya, mangga. A'udzu billahi minas Himinas, syaitonir gedein atau himinas. syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian. Idas sama'un saqqat. Bismillahirrahmanirrahim. Ida, matobi'inya nggak jadi panjang karena ketemu alif lam samsiah, ketemu tasdid. Idas sama, kita tinggal tenangnya aja. Idas sama'u syaqqat. Itu penyakit nenek-nenek masih nanti bisaun itu tasyun gede nanti. Untuk nabi aku dan. Aduh, ngerokok teuing, nyupah teuing. Balikan deh, Pak. Idas sama'u syaqqat. Shin atau gitu coba. Idas sama'un syaqqat. Itu syaqqat. Syaqqat ada hamas ya. Syaqqat. Kemudian Wa adinat li rabbiha wa huqqat. وأذنت لربها وحقت. Kemudian Wa idal ardu muddat. وإذا الأرض مدت. Kemudian Wa alqat ma fiha wa tahallat. وألقت ما فيها وتخلت. Kemudian Wa adinat li rabbiha wa وحقت. وأذنت لربها وحقت. Kemudian Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. ila rabbik, orang nyambar seditik. Ila rabbik. Ila rabbik. Dan jadi ila ya. Ila rabbika. Terusin ke sana. Ila rabbika. Rabbika kadhang pamulaki. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Ila rabbika kadhan famulaqih. Kemudian Fa amman utiya kitabahu biyaminih. فأما من
أوتي كتابه بيمينه fasawfa yuhasabu hisaban yasira. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Dan ini kalau malam-malam atau habis sholat atau habis sholat subuh atau habis apa, terus bisa baca Quran, nangis gak sih? Ya iyalah Pak, Baheula apalagi mah dulu baheula mah baca ini Iqra ge Pak belekok-belekok. encan bisa pastilah Pak. Penting Alhamdulillah. ceureum. Itu lagi umroh juga belum bisa baca Quran ya teh? Acan. Encan, tapi baheula aneh Pak, baheula kan sok ngaji jeung majikan gitu. Ah. Tapi kunaon datang ke Taiwan kan mungkin abdi kumanya blek untuk ngaji pisan nembe ayeuna. Jadi lupa. Dosa mungkin Pak. Bener-bener terus sholat dehnya belang-belang. Ya sholat sih sholat Pak. Oh, sholat. Sholat. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan terus ya. Nah ini Amin. kalau sudah bisa seperti ini memang paku lama karatan kan. Paku yang lama tuh karatan. Maksudnya kalau nggak dipakai-pakai mah gitu. Jadi sering dengerin, sering ulang aja. Insya Allah itu udah bagus banget ya. Alhamdulillah, masya Allah. Gitu. Itu tehatin aja kalau denger gini nangis dia. Tadinya Pak Baliut antara Pak Dengkop, Tok Jengso, udah Allahu Akbar. Tapi ayeuna leungit ya Pak. Alhamdulillah. Biasanya kan terkenal. Makanya kalau sekarang tuh ada Mama Gilang tuh. Ada Pak Jengkop, ini omong kos neni wae. Orang kecabangan deh, kecapangan gitu. Dan da eta antara Pak Jengkop ketuker melulu eta. Eta cita itu jelema teh kok pinter-pinter. Tapi Allahu Akbar, alhamdulillah ya. Terus bersyukurnya dengan banyak baca Quran, banyak berdoa, doain orang tua. Orang tua udah nggak ada kan? Masih ada? Gak ada. Nah, doain. Karena itu yang ngalir itu doanya anak solehah ya, solehah gitu. Amin. Terus kan, wayang qalibu. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Wayanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian Wa amma man utiya kitabahu wara azhri. wa amman utiya kitabahu wara azhri. Zohri. Iya Pak. Terus Wasaufa yad'u syubura. bukan wa tapi fasaufa. Fasaufa yad'u syubura. Biasanya Pak Jengkop ini mah sa itu bisa gantinya ke saeutik gitu. So, ujung lidah ke ujung gigi. Anggap aja di depan udah gak ada giginya. Fasaufa. Cedal, subur, cadel, subur. Syubura. Fasaufa yad'u subura. Kau latih ya, sa-nya ya. Habis coba deh atas sok. Fasaufa yad'u syubura. Masih utang, biarin aja. Dikit subur, nanti ketahatin ya. Tuh dia insya Allah. Terus Wayasla sya'iro. sinnya kecil. Sa'iro, sin kecil. Wayas sa'iro. Wayasla sa'ira. Kemudian Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kemudian Innahu
zanna allai yahur. Innahu zanna an lan yahur. Kemudian Bala inna rabbahu kana bihi basiro. Bala inna rabbahu kana bihi basir. Sadnya ya tadi ya. Basira. Soto. Solat. Somai. Basi. Tapi jangan anginnya jangan basi. Basi. Monyong. Basir. Kayak orang ngeheot. Basir. Basiro gitu. Tinggal dilatih terus. Fala uqsimu bisakok. Bisa kok datang dari penyakit. Pak Jengkopnya ketuker bisa kok. Bisa pak. Astagfirullahaladzim. Fala uqsimu bisapako. Dasar kolot kumaneh. Fala uqsimu bisyafaq. Kemudian Walaili wa ma wasaq. sin kecil wasak. Semen 2 sak. Jangan wasyak. Beli semen 2 sak, gitu. 2 sak. Tuh Atin kan pernah dikerja di material. Semen 2 sak. Balikan lagi ya, Kak. Coba. Walaili wa ma wasaq. Wallaili wa ma wasaq. Kemudian Wal qamari idat tasaq. wal qamari idat tasaq. Kemudian Latar kabunna tobakon ang tobako. latarkabunna tabaqan an tabaq. Kemudian Fama lahum la yu'minun. fama lahum la yu'minun. Kemudian Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjunu judun sujud la yasjudun. Sujud la yasjudun sujud. Ulang. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Subhanallah. Terus Balil ladina kafaru salah Pak. yukadzibu. Balil ladina kafaru yukadzibun. Balil ladzina kafaru yukadzibun. Kemudian Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Kemudian Shin. Fabassirhum. Masya Allah dasar gigi nengges eueuhan. Shin. Fabassirhum bi'adabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun goirum mam. Goiru. Bagi 2 kayak gini.
illalladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Balik lagi, Pak. Illalladzina amanu wa amilus solihat Iya, wa amilus shalihat. wa amilus solihati lahum ajrun Gue ya salah, Pak. benar, ajrun benar. Ajrun. Ajrun ghairu mamnun. Iya, tinggal dilatih aja. Wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, sekarang kan alhamdulillah sudah bagus ya, sudah banyak kemajuan. Terus habis sholat 5 waktu, habis sholat subuh, cerik doa ke Allah, ya Allah. Tenanawan abdi mah cara pari ge suara nentap sanajan teu alus kitu nanaon cara kitu ngadoa insyaallah nanti suara teh itu indah kedengarannya. Ini teh cenah umur sabaraha cenah teh beda teuing kamari mah jiga nenek-nenek mah jiga 17 tahun gitu. Haturun ya bagus. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Nuhun, Bapak. Banyak kemajuan sami-sami. Alhamdulillah, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha deui ayeuna, Bapak? Dahu ka itu ge teh Yanti meuni ngiri nah acara teh ini meuni pinter. Urang mah kadal mah sarua wae kudu rajin hungkul, asa rajin insyaallah pinter.